Jikenga ja nsoko kumonji njisanga ja bana babantu. Jikenga ja mwene mibalelo njisanga ja bashomere ni twafanyanga nyinabo. Jikenga ja muka jimusela kulubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele. Jikenga ja mwana mwena Kasai njisanga ja bukwa bisambu. Jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga ja batrafika mu comptoir. Binsonji bya bene misambu mu kwimbalelo njisanga ja ba pasteur. Jisama dindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana bantombogela kumbelu njisanga ja baloji muchanda ni yeki mwanji kukenga. Jikoba kujikoba muntu ne atula byonse bilinabi bakusumira moyo wenu. Matuka njimo na variété ki mu bantu. Matale to matuka gashi tuko to. Ajiko kum variété henda mko wa mujima. Tudibita buja variété nu antangile tumon. Ne we miabe mko ko sangana makarote milungu ya bwine mu saison sèche mto. Deuxième saison mto. Na kutangile bal qualité variété udi mwikala we résister kuma sam. Udi we résister ka beto na jempo yo miloko mikese. Quand même udi mona nu matala aja kwa. Eyo. Balka turba insister boni ba bidi mo bonso bikala ba utiliser variété. Balka du mona udi partout. Waru ku Kasai chijima mpika. Ku Kasai chijima mpika. Ka jimya ba mi kwa chijima patron millionnaire. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Ma moeto. Aha tujugwe. Turi mu bakwanseka. Mbine chibintu. Kaja jufuma gwe. Ndio fuma kubujimi. Kubujimi. Mega mbura matala. Ndibasanganye mujimo yowanyi. Ndibasanga nawe bikola chiri muchukwa bunene benze kumudimo wanu kuyo. Itunga dididi ya kumpa. Teto biri bitwambulisha ko heto byambulisha bakaje bagamba byambulisha ko bana bashiya byambulisha ko ni bana bari baselelero kabayini mirimo yabo enze to biri byambulisha. Kujima nkuimpa? Kujima nkuimpa. Hamuto akuyiba bimpa kujima. Waru bujimi kibudi butushikika. Kibudi bula magwino jitu. Bana hiyo baba jimanyi. To bana bana bari kutulasa balo. Tasiri tira ku kasala ka kwen. Kasala ka kwen. Yagalagele mementi tamuga jamu achenda ndaya. Chumbulambula bari bombula shela bina kumuga jumumbula muchitoga mwina kawali. Memo agombolo ya tugwenga kumfuri ya tugundu kulina mwari.
mema mwina mwari wa mkasenga la alhashu kwenda kasenga mo kari mega kasala kena kakari ngere kena ba iba pesha zo ira kari pesh ani shela moyo wanyu moye zambi wanyu moyo wanyu nchilongo cha mushinga mugola moyo wanyu mutamba byakudya wanyu mema mutamba nashe bivana aisha libaga bena banangu wanyu mema mutamba bivana aisha libaga bena banangu ebe jayi marsala moyo albam anambila bolbo moyo wanyu bonga itagizala mwana wabashani anambila moyo wanyu janga bongo wakwa chaba mulombo ulala wakabuye nikajanambila moyo wanyu nashaka lonje wakalunda faya mudilo anambila moyo wanyu production mwana wa moyo wanyu anambila moyo wanyu kuti banga bantu balomba nzambi moyo wanyu banga bantu kabele pita banangu bantu balomba nzambi moyo wanyu bakwabu kabele pita banangu to Zambia nyula moyo wanyu Zambia nyula moyo wanyu wakasoka dala bivwa chimu manyi ndeni bantu abika na bene lubombo kabai ba kumambile ni bene lubombo to somba ni mulisha ba muta kusomba ni mwana lubombo kabwana no bwanyu mema ngayanyu watete bantu bose wakafuka babula bulaba munyango ba Zambia ni moyo mudine lugeno Zambia zandwani Zambia wonda mina moyo wanyu Zambia ala moyo wanyu wala moyo abana banyu makubika je Zambia lambo bashigishi wala wani tababyanyu maweshi Zambia marisala moyo albam senda yanyu tababyanyu Zambia kalonji wateme mutilo wakaloni bayangula kamwango ado akumilonda wanyu baba wanyu Zambia takizala papa kashala kasho yechi subu wangu milam baba sarja muye mwabagai Zambia kabongo shawa kashane kabu baba wani ula babana beba Zambia madongo ndongo abinenya wache ntoka bamba ni mwe bakasonga baba bantu mbageza milombo wa moyo wanyu bafa ntumbisha bafa nyimba mema mbayo mbayo lelo bashala balishi banyu bedu watatu bandesha nubombwe munda bujanga nyintenta kibaga ya bwabantu tama bwakwenda kunyanga nomulwanyi mu bantu bagobo lelo bebi ndingele Zambi kalumbandi ndingele Zambi chilongo njumuye kuchima mukasumba lesi mfali manajera wangu bayani nikalonji sarja wamulamba bangenza examination general atatu bebi chana bubedu abantumba kati mukanani byakulakula byache kulaba ngwa mirima bantu kenza kana ipapa wanyu yeyi moye bebi atutela bantu lukongwai bebi bulonda mbwanje munenga shamba bwamuti mukane mota bulonda bwakuja nendonga mune chikola bana bantu nga wenda uta Zambia yitangila bana bebu kusomba ni muntu dilobechi bana bamujenda kwatula iwalu boyo utujila muntu makuti bana bamugwaba kushala iwenda ukwama kuva mutujila makuti amwenzela bimbawu kuva mufuchila lashanzo yeye bamwadula mudifuchela kiudiyaka kututa bwamu kidiyaka kushala kubantu kidi wakula bibi bwabu alu boyo mewela bwe wamanya kwedifirikila nashi Zambia Zambi twasakidela mwabani abantu betu byaje kungemesha betu kuti mubapasitera kuti mubena mama kuti twani abanena bami mutatu kumanyika kwa mizise utubunda chilungu kusama kwa mizise wabunda chilungu genda lisama lya kumpala litono sida mu bantu tabalai eyi bantu no mwanai Kasai tabalawe changer mentalité ba changer comportement we ba mon pala mwe ba ke monjela to we kwena tibasa jambe makusomba to manga lelu manga bebi didi binge besha mukatange sanga na monte mumbuka kwetu kaka
Mulani ngai kaka bwanga mukata Kachini bwanga tomu tomu lukisha buloshi Eske buloshi buto bushigani Chenza bukalesha kaka kasasi Bukwata kubunda bukati bukutatakashi We kuteta wakubwesha buloshi Usana zami ubenga ni bantu benga We kuyaka keba nasha ni amasenga biyakwela bantu Papa wanyi tiri bakumanya Avantire yebayi Bukati bakumanya Lubwambulo yebayi Tiri bakumanya Bakutisha kuvala kwa mibele munshi muntende Bavala mibele Bakashenga bakumbwesha mulukondo lwa maluma Binde wanyi utwatu untu nawo Bega mbenga muntu chitu mwambila bwalu baby Zambi ya zambi wanyi Wachanda lela unda mina moyo wanyi mawesha Mwena lubombwe Neuya Tumbo amatumba wangela matumba Neuya Ngela matumba ngoye mwana kalubya akatenga Kadyanga ndo wako achinyama wampinga Wakwa mutanda mkishine ngumba kabangu Chombela mwena matumba Kwa matumba wonda mina wamayani Mwe mwimpa nowela bashala kwetu Kadi bashala kuchimenga chaba kwanga Roja milambwe wameta nintita Baku kutungula matala ntuta michi Tututa no matala tutungula michi waba tufuta woto mana mushindo agareshi mahambe Kakona ko mushindu muyamu ya kutungula matala Toka kwena mukwa mushindo to bali bo bamani bateka byamu katwa uhete to mushindo akuje to Ribato amulisha teto bakamba Ni basanga ni projet mwenyewe Ribasanga nende bikola kwa tibani kutwenzelechi Ujo no ambulisha Tuambulisha bikola Sanga jaboni muno nutulonda Ndonga mwetu wa kwetuka kujimini Frank Chola wetu Natuenze bishi Lelo njugu chitolu Bana betu batu bandonda mbamanya Tumubaleja budimi bwa projet Toasa editunga Projet Toasa editunga Wa bana betu badi ku Belgique Bako abu ku États-Unis Bako abina kuchinsansi Tufuba banga ni projet Kakesa Lelo tukaji ku Biheta Kandi bamona memu kwa tamatala abiji Mwani tukaba fika jiba ja kuhola matala Kwa tuungula Kajibu wanyimema Njinyela bana betu abatu wasakejela Bwalu benza nyabu mikesi fukunayi Hamutu wagonyela tueta ma million, ma dollar batuesha financement Bwakweta financement mu Congo bijibu walu bukola Minga misangu uli wakufunda projet Uka mu depose Bakuiba projet weba kaba bakwanda monato Nangwa mutu wakuinjila nanku Bantu benda bafani nzala Bimpa tuantu enza nbijigoko Tuantu bangayi Kimunga afiki mwabe muchitolu Batala makwata bimpa Variété mousse Nji nibakulumpa mwabe Nabajiteja Mukulumpa wetu wao Jina ngani Augustin Kayembe Mutambai Ujengani Nji ingénieur chef wa bureau de protection des végétaux D'accord Mukulumpa Ingénieur Kayembe Mukundai Nji inspecteur wa territoire wa Katanda Malo Amadini Twasakejela Mukulumpa lelu bakumona mu projet Toasa edito Kendera ke banana ngatichini Kendera kanye ngakwi kujadika Mijimi yonso idibu benza Kuji inspecteur wa territoire Bomuto tweta rapport wa Budimi budibwenzibwa Na ngutribie mwakwiku evaluer Mwakwiku mwana pini bani production Udichinganyi Wa matala amus Wal matala anungo adi résiliente Ou ma condition yonsi dikengedi ya malo amadimi cycle wawu udi adi matala adi mukala a produire lukasa mikala a résister kuma sama mashirishilanga a résister kabidito ni ku climat na chifu de miloka na shikika miloka umutu bamali ku prévoir ba mu saison sèche mfurika ti loka bo mushindu dibikengedi boto ke baluka itu palomba ye ya promoteur wa chintwe chinungwechi bwani akeba variété na kutulibi mpini mu évaluation ba ku kushadi ka bwani est-ce que réellement bitu va quantifier
mbiobi ya bwini bibi hatu ibwani kichini muvila mwabeo toi sakejila ujumulo mu évaluation kaje ukatu mweze ko évaluation mo ko bwani nzali dikuka sai ya bunyanya nzala yi dikuka sai ya bunyi bwa chinganyi puisque ba producteur mbakesa ba producteur mbakesa ba consommateur qui ba bunyi tuni 7 millions tuni 3 millions 700 quelques population kadi mwina munangwamu hatu tutangana ménage agricole bantu badibikala mu production mbakesa badibaja bikala bavula kibwaluka yi nzala idan koko tukadi ba plaidoyer ku gouvernement bwani omu ma église ikala adima ha madima ba opérateur économique bikala badima ba commerçant bikala badima ma institution wons universitaire ikala ni madima di bedi nungwedi nzala idi moko kehela mukasa inao atu tutela ba pasteur mvuluka pasteur Clovis Chala benza habo kukankelenga 100 hectares tukwela toi sakidila bambi bonsu mi bebigala majimi yo hitai maweto bujitu bunu hita toi sakidila mukulumpa ujuma wakule bimpa kali nonu bumbula mataji hanu namba bwanyi bantu bonsu benza majimi nunu bahisha bula bachana nani eshi bijibishis te tubu mutu dikoko tudi tout négocier ni ba propriétaire ba malaba bon mudi ba chef de terre ba chef ba groupement pour négocier hatu tout monde bwani mwa ba kampanda ba kudi besoin ni kudi église kampanda ni kudi entreprise kampanda mudi wetu ngwa kweza négociation ukebe kututaka jeni bako wabu anu bwani ba hita mwa malaba di koko malaba di koko mwani tudi neba mujimumo bwali mema mujimu anywa kwetuka kushiminyi njinga bikileo ngaya igire ni chef tuweze bishi ba bujimi boenzeka twasakijila matala nga wajana mushinga mukolasi matala bwalbwa bari ba produire mbakesa inspecteur yeo udimo kutuambila mushindu di mulo mvite boku he ku négocier ni ba chef kutunye bena mwabeo anbwani projet unongwe kahangito inspecteur vous avez la parole. Inspecteur twambila ko nenu bumbula mataji ntatukai ndinayi nanga bwalu bantu nyaba kaba chino kulo kwenza madimi kwetu bamanyi kwetu bwakweta bula bambo bwalu bukola we muya kenza bine bintu ebe kabine bikwata tukatu ya kubisamba bikwabo twaye kukatanga twaye kuba Kongo. Inspecteur twambila ko vite wiji hebulu angana bantu bakwetu kwetu ku tukari bashibe ilungu ilivuko kulwani hata ukahashimini avo kuteka homadimi kadi natuleji ni mulembo wa mwetu lihenyi haba vukunyenga madimi yetu nungutetu ba encadrer technique mudimu wetu ngwakutangela ba chef de terre ubambile ni kuni lunyemba nu yako kudi malaba dia chimwani ari kunekwa kadi bina kuni yaya bakari bantu bunsulu badi bafila malaba kudi badi bakumbana mwakwenze bihaho bya madimi binena ni ngomba na nshini tutumba epi bya kudi bivulangana bana beno ni tetu bino tuyakumpala ni malkantanda ari akela bwa tatu ya mubiki bwalukai mbajinga bwakubanga difila malaba nanga mu territoire wanyeme wakatanda kakwene mwabo mukoburi mwakusangana bantu bakandamana ni bulaba to bwana kiri mushali ni bulaba buhito bunyi budi kabu ibangu kala exploiter et puis bulaba budi répondre ku culture yonse ili bantu bakengala ya byakudi nyecho chachi ba chef mbabi tabyanyi eshi bashina bakandamana ba chef mbita akumusha kamike sitirtumana ya prédation à niveau là abia bibiri presque partout mais a un taux réduit ici voilà. Twasakidila mama Josiane Tulonda ba mama bonso batu bananga chola batu balombela chola nzambi idiandekelo ndindomba bo ba chef coutumier bonso ba chef de terre ba accepter bantu bonso ba di balwa mo akuiku keba bihaho bya majini mu misoko yaho nangu ntamba kulomba ko kabidi ba mfumu batrinabo bomudi mama gouverneur ni ba ministre ni ministre wetu udutagana malo amajini bwani
batamba kuimanyina koko bwani ba opérateur économique ba consommateur mbahita bunyi kudi ba producteur nanku ba renforcer koko mesure ni président wa assemblée provinciale ba keba koko ma yedi de kenedi bwani mukasa oriental presque bantu bonso ba di donner kumalo amadi adi to ngade to di ngodi province wetu ya ikompara kwa kala boalo bwa sudir to yo toi c'est que là honorable Kachibu ninya katanga mwaba weba uka mwamba heba bwa kwenza majimi eba ninya bwa tutangila tu deja bana betu bako abo bali mimi peut-être bon sugala nuni majimi bwa kuke hishanzala chana na mbwa bukule bantu abanye manzala kukasai bantu yobanye manzala moni mbwa bukule kadi mugurumpa tatuka inanga jibakala mu majimi kwetu kudweku ijanu ka tutyo kumpala tunasha ba benzabina bajana bajila kana tatuka inanga est-ce que transformation est-ce que production je sais pas di bani to bangela nuko dimkala ngo inspecteur eyo kidi mo kutu leja tatu ya bwene di mweneka mu territoire wende eyo contrainte ivugo kumeni kaji keha ivoa ya chitwambi cha Malaba umukadi bamana kufila Malaba tukari tukebani gouvernement atangila kumashinya abudimi ari mwakwenze bihaho binena ni manga aturi mwakwele mwine bihaho ni mamini mahama ya gabiri aturi mwakwele mu bumudi aturi nako byanza nanku cyo cyaci kirimo kuvugisha gabiri byakuri bwalo wabudimi bwakakasu muntu dio dimene difu ujega birika yu kutoto kadi bobu badima kuni mashini badima kuni nyama into abiri mu kukumbana mushindo tetu kubudije byakurya byabina kadi inspecteur jimono ko tuka saye gutetu bon tuke bano manga ko ila mu bujimi kadi hawo majimi amanga kimimpa to agenda nyanga bulabo na shishimi tudie wo mudi mu kutoto wele munu ile ngori mu kufu cha kwamba nchani dibe dibubele manga banga direct technique bikale siri place bwalo bugibede bamanye dose kache muntu kimongo yiko munga kwambula bwanga ubanga didi to hari munga imumu yesho limanye dose na cyo cyaci kiri cyoshe kabiri bulabo cyabusho muri wambamu udine raison nungu tetu badi sur terrain kiberi bakumbana mu kwenza application wa manga u kekulekela ba paysan achachi kai tukadi balongo de ma recyclage voire renforcement des capacités pour nous encadrer technique balekela kulekela babiri mu biri ngalo kade ba monene bwani chiko buncho cyaci kimbamba ni anumanga kayawo bufuka batokato tetu kabidi tudini mushindwa kudienzela yetu manganga yetu manga kai tudini bikunyibo bidibishye bufuka mu budimi mukunda bumudi tumbela bumudi nyimu bo mukuna bumudi mukuna nchin mukuna ncisonsa kampanda chirikila chisonsa chiri chishebitu tubigala nimbyo masa cyo chishala mu budimi ntanta mulla ariko ye kudima uri mwana bihitani byabyela nungu haturi bakola bwabwanga se pasike toyi kalenga mpindi byabatoka byakudima netumbani biko guteto kuvuga bwana mesino bituri twambebi bidi bishabula bakabuyibo atokoto bidi muni ne bidi kaje tubina nyao tuja ni semence maminu onso tuja katutula maminu turi kachi mo kwenda kulongesha kubisamba bwani chidima wansongo ikala ni chisasa ho ikala habanyimi abayisatu chituha cha didya chituha cha mamino chituha cha ko hano kwenza na chenda mal nungu chidima kumpala ko kejibiri mu bitano no dimato ashale hende mpindi maître de l'entreprise mumani ni chituha ngahanyi chituha ngadi chikwa cha mamino cheyi icho chechi kimudi mutu nampindi eyo keboluka inji mu kwata kumwevu keboluka yudumona au niveau wetu wa agriculture kuduma service spécialisé tudini service utu bigele ni wa sebasam utu occupé ni malo à semence na katun titabujo bwani chidima mujalama ya tumunu kanuni mamino no mo hela auto keboluka yutu bateka service nungweu udu hatula mamino kuchikondi udu kala travailler en collaboration minera bwalo mamino atwa sama kabita bumshintu tetu bantu tusame mu nungweu nangu bwalo bibike ngadibo bwani chidima we usumba mamino wenza na uchidimu bidimu bibidi an chidimu chisatu asumba mamino makwao tasa ke bwa kuhetana purete bwa diminu ki facteur wa production
Kali matoka ndimo na variété ki ni mubantu. Matale to matoka gashi tuko kuto. Ajiko kum variété henda mko abumujima. Tudibita buja variété nu antangile tumon. Wal ne we mi yabe mko ko sangana ma carotte milungu ya bwine mu saison sèche mto. Deuxième saison mto. Nakutangile bal qualité variété nu variété udimu kala we résister kuma sam. Udu we résister ka beto na je pour yo miloko mikes. Quand même udu mona nu matala aja kwa. Eyo. Balka tu ba insister boni ba bidi mo bonso bi kala ba utiliser variété. Balka du mona udu partout. Eyo. Et surtout pour la saison B. Pour la saison B. Ouais. Donc le reste des saisons, on peut utiliser Kipium, on peut utiliser que des variétés, il y a beaucoup. Salongo 1, Salongo 2, mina matoka bwina du jinga Kasai 1, Kasai 2. Nanko, idu ko B52, idu ko. Nungwa wadwa cycle wawu mukehela. 120 jours, 90 jours, vous récoltez. 75, à partir de 75 jours. Voilà, c'est déjà maturité. D'accord. Merci beaucoup, toi Sagidila. Ouais, kutuma ku abonné ku chaîne wetu to ujabone Frank Cholawetu TV. Tu sais chabalo babonsu pour la babujima. Ujabone utumina bana beto ba baluba. Tutuko bwani tuenza agriculture bu entreprise. Faire l'agriculture comme une entreprise. Agriculture moderne. Moderne, tous les gars, il y a kala, il y a kuto bintu muchinu. Mion ya ba mama yendi koseka. Usana mama ka ikabi mu biji mu impato. Wambula mina matala mumutu. Mumutu buji tu buita bon. Donc tu heja imalu ani tu faciliter ai bijima. Boaru ku kasai chidima mpika. Hein? Ku kasai chidima mpika. Ka jimia ba mi ko chidima patron, millionnaire. Hein? Allez, toi c'est Diava Kolum. Peut-être qu'il va pas ça qui dit là. C'est nous qui vous remercions grandement. Merci beaucoup, inspecteur. Merci. On aura tout le temps de se parler, s'appeler, voilà, se donner des idées. Et voilà. On est disponible. Jikenga jan soku kumonji, njisanga da bana babantu. Jikenga jan mwene mibalelu, njisanga da bashomere ni twafanyanga nyinabu. Jikenga jan muka jumusela kurubanza ni bana, njisanga jan ndumba mu hotele. Jikenga ja mwana mwena Kasai, njisanga ja bukwa bisambu. Jikenga ja kerezere mu dijimba, njisanga ja ba trafika mu comptoir. Binsonji bya bene misambu mu kwimbalelu, njisanga ja ba pasteur. Jisama dindi naji, byuma mbinjika kubyanza, bunkumba, bana bantombogela kumbelu, njisanga ja baloji mu chanda ni yeki mwanji kukenga. Jikoba kujikoba, muntune atula byonsu bilinabi, bakusumila moyo wenu.